ki Doktor ke Apollo Hospitals ki Tbit ki Sumar ki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center kabadan Hajan Gora Lane Lower Nongrim Hills Shillong. Dr. Shamin Ahmed, Senior Consultant, Neurosurgeon, Brain, Nerve and Spine Specialist na Apollo Hospitals Guwahati, unsawan haka katway terik urisau aca apusan, nado kapor katway beji minstem, but undon hadu kapor arbaji no abhaisngi. Dr. Shamin Ahmed, Sumar kiba pang thakli, kiba pang stroke, kiba minsau ka kli, kiba tumor haka jabiang, kiba jingthut hau shieng butlum, but kiba pang kamet bat urendang. Dr. Dibya Jyoti Bora, Consultant, GI and Hepatopancreato-Biliary Surgeon na Apollo Hospitals Guwahati, undon haka katway terik urisau alta apasan, ngadu kapor katway beji minstem, hadu kapor arbaji no phaisngi, but Sumar kiba pang kapo, kiba jingpang but jingmong hau do nun, namar ka jingkirni ka di kian, kiba tumor hau do nun, kiba jingpang bampong hau ksang, but hau paik ksang, kiba jingmensau hau do nun, kiba mau hau paik ksang, but kiba jingpang hau pancreas. Lada pikwa ban bu appointment, pila ban phone na nishu WhatsApp, hau new number, kandai sao, prasan, lai kandai, nyau ar, nyau lai. But pilaru ban shubuk online appointment, haka website www.apollotrinitysshillong.com. Nakabanta ka home collection ru pila ban phone, hau number, kandai sao, prasan, lai kandai, nyau ar, nyau lai.